Ki bor pulit jong Kariboy distrik kila na penklanya kajing pahara, kajing talasi ki kali, banyak baik election banjit iki MP Lok Sabha. Baka namdon kano kajing pentut ika syong sain ki pajba. Barba ki pajba kini oban hashim talai luj, ha kajing tebut ke banlong, ha kakat kandai tarik yayong, ha ki polling station baper. Nak liang ujasan mayrom additional SP Kariboy distrik. Ulang Kariboy kanon kumbalai spa alai pulai teli ki polling station. Banak liang ki bor pulit kila penklanya ki bor pahara. Beryoru sa kumbalai company ki pulit CRPF. Nakamta penklan syusyu ki bor pahara. Bar bantalasi ki kali bayang nakamta ka jiat bed jong election MP. Banadu kasi tarik lebar, hadu menta ki pulit ha kajing talasi kili yo kurup kumbalai spa aprau pandai litar ka kiat parang. Basyondor kumba iwe pun kenai punyolak. Kabiar lai spa andre punyolitar, basyondor kumba hinyo puwe hajar. Kakiat sinahi kumba siajar sospa kenai pesan litar. Basyondor kumba iwe pun sab kandai lak. Shispa kalai gram udrok heroin, basyondor kumba kanai pesan lag, baru ganja sahojar nyuspa asal 10 kilo, basyondor kumba arpo klur. Ulang ru bahanin kasngi kumba prap kandai kan hun kinong teri sarkar, kilami mandai ciki polling station baper, bar ki bakam jengai naka district headquarter. Bar mata kasngi sa kumba arspa asal satu lagi kan hun, kilami biang mandai ciki polling station, Kariboy, banak yang ki pulit, kila penti kena, kajing pahara ke baklain, kamta mai ki jaka baron jingma, bar ki jaka kaput. Haka bayday bekajing penkenya ka model code of conduct. Nakal yang ubat jason ulong bahari boy kinon kumbaar ni light ligi jingja. Haka shipotere gayong haki baik ladon katok anengut kibreu kiba persyang berbentur ika jingalap election na umsning. Haka bayday bekane nakal yang kipulit kila register dak FIR barkajing tokit kaya syakmat barkawipat ka jingja kadi kajing syak kawang mau kaying jong kakong Magdalene S Maulong kabadai ru ke MDC jong umsning. Baradin kajing ujor ijahar nakal yang kipulit kila register mukuduma kat kum kakanan ain san spa andreu saus pa arpunyo balai posau APC banak yang kipulit kidang penlong kajing tokit ban labi kibreu ki badon keti Abai batka security preparation nam tar election Kariboy district tingi dan lai spotlight teli ki polling station na kita lai spotlight teli lai pesan teli ki polling station ki ba categorized as critical plus vulnerable. Abai batka security deployment nila pembiang katkum ke ECI norms ni yo likely ki company na po central dia ki likely company nila utilize ban penan kami ki ka patrolling ka naka checking but kumta terter di visibility bagi election kenya bed kan long ka ba ya bed ya ranti by day what violation of model code of conduct kadan likely violation baca ka district jungi artli ki violation ki ja kashko tarik banai pasal arajar pasal habakap tu kan ningot ki brio ki persyang benpentut ya ka campaign jong gawai na ki political party po umsning habai dei bakani nila register ka non FIR case yaki but kelaya syahmat ka kum ka ai kawai pat gajingja ka dei kajing kawang mau jong ki kaptu kat ningot ki brio hakaying jong i MDC jong ka umsning konsensi dabai dei bakani ngila yo priang ni ka FIR na kaliang ka jong i ila register FIR haki section sans pa andrio saus pa punyo ber section like saw IPC dabai dei bakani ka jing docket kan ya chman mengin lap ye kita ki brio isia kalong kum ni nado ka sitrik umaj araja saw adu mending kajing seas ya ka IMFL yo Indian Made Foreign Liquor ka long lai spa prap kundai lita basongdor silak kundai punyo haja tengka ka bia lai lak lai spa andre ko nyo lita ka basongdor nyo pu haja tengka ka kia snahi kata nyong ka country made si haja saus spa kundai pesan lita ka basongdor silak saus kundai haja heroin sispak hat lai gram basongdor kundai pesan lak ganja saw hajar nyo spa saw 100 kilo basongdor arpo kro gini gede ki Caesar tiba nilayo men sis nanu sitarik umaj hado minit